tun trum chu khelmual chunga England international player le man tra Manchester United striker chuan vorni bok Marcus Rashford an England mi puiti ta na thilchin siat lak le ro puyati chungchang kan soi don ani COVID-19 awang khowela ram sang ten boy lai khan ram ro pui England mi puita point boy na satak an tong chawa lockdown po puan chun zom ne in mi mal na sang dor le eizan tam tak ta chu an chol thupa new sang an ram chunga school te po kharani chawle don ti thu chu puan ni in Rashford point chu news su an travea school an kharani chuan no pang tam takina ni tina midday meal an don thin ang chu a top zui don ba kha school khar wanga zirlai no pang te chu sarkari na ngai to zui lo pai chuan ril drama om zui tur tam takan amani school kharani don ti chu new sang puan ni in chu thu chu Rashford an hriat chuan a ngai thalia mai thei ta hau lawa engmati tum manei ta ni han hoi kir zoila kumsang ni som pariat mi lek ni chunga United ta na game sabar gol ni kung thai rol thar dom Rashford chu England mi pui tam tak tangai san ron le mit fok na nia ma se chu tie covid wanga school hial te kharan ngai chau ta mai chu khelmual chunga ro pui thin Rashford an field chunga lo po game khel tur dang anei don ti in thata a hun kal to an ngai tu kera ano panlaya kalna Button Lane Primary School lama an sem thin midday meal chu atana pai mozia po a thacheng liat viawani rathaite sailian chawania Rashford anu melani chuan a chung ka tan na sang pathum chuang ni khata te thokkwalin a chung ko chuan kol velop thin khania anu tho chu atang chuan ni khata chawei khatte an ei ve thei chau zel thin khani atan chuan school atang an don midday meal chu paimo ema no pang tam tak chu United chuan war Rashford ang thawin school an sem thin midday meal wanga ni leng a ril tang lo om thein ni bok England July no pang mak ta doi som puli chuang zatin midday meal an handong lo tur chu July no pang tam tak tan har sat alien thamatlin tur jia chu a ra chiang ema chu an har sat chu sut kian tumin ma la chauta ama token engma zat poisa chu tho ve bok ma se chung no pang hau ma mo phuru tur chon ala tok lo chawa ta food share charity pakhat fair share chu be popin no pang pola donation te khon tur chon tho dun puya somta footballer lar ani na chu thil thati na tan manatuma England school no pang ten har sat nan to chungchang chu social media ranga tlang au pui chauta ma se mitam takin a thil post lam chu angai to lam tur ani lo tin an dem viawa football lam che ngai to turin football fans tam takin an tril zui bok ani ma se khelmual chung game thak to ro pui Rashford an field chung a po game thak to ran ai ti en thia a thil tum chu beidon san mai atum hau lo soi chen la tam takara fair sen an tho dun na chuan ra tha cho chauta an donation atang chuan millions of ni lai muin no pang tam tak po an phurok ve theita chuti relin shrileng wanga mitam takin an hato an ban sanangaya har sana to kan tamin eile bara chun an rin le song to aina sadain boina to an lo tama an poisa mu chwa chuan ala dai lo viawni eile bara har sana to tam takte chuan tran pui tu an mamua ma se an har sana to ria kong engkema an ma ding Marcus Rashford awmani an tan chuan shoi tu mausi ang mai ani Rashford po chuan sarkar lama tengin puina an mamoto don ti sia in kumsang ni som ni zon thla chuan parliament MP chu le tarathon ta athu thon chuan mi puitel ru na po thokna sale Prime Minister Boris Johnson beng po thlengwata chuta England Prime Minister Boris Johnson po chuan arel ru athlak ta thu chu siamin ni puisol chung zonga an don thei torin no pangte chodon thin chu apot seita ani Rashford malak na kal zela England President Boris Johnson an Rashford thu bozia chutia thu an chwa tamai chu mitam taklom na siam tu nin thin katin benar ten tar chuaka an benar tar chua chon Rashford 1 Boris 0 tian ziak heng he amero chu football ngai ni tu te chuan sikat lekam ha hroi der thon je kan chawa me kelmo chunga United man ro thonai Rashford ngai po chuan Prime Minister Boris Johnson sikatin ma hroi mek ma se
Boris thu chuak anga nipui zal thleng chau sikul no pangte chope kan ni tur chuan nipui chol zo huna mipui tam tak khar chana to tur chu alang fia le ngal emema chu wang chuan mipui na an benar ta Raspotan Prime Minister Boris la kasikat faya ama rone chu palang na thara om wat lo chuan a in buk tok chia dona ro ti na ani dona ni chu ta Raspot chuan ele bara har chana tok me no pang tam tak te tan chuan mala chun zom zelin fair share baka supermarket lian tam tak te thopuin child food poverty task force te chu adina ma se an har chana chu sut kian zo se nala ni lo Rasford chuan thil dang lam ngai toin sarkar kai thole nan online na petition na post rupa a online petition post chu noi khat aya atam chuan Rasford am hala na chu parliament na ngai to chun zam tura ti ani chuta social media thil ti thai zia lo langin darkar som lek chungin Rasford a petition chuan noi khat kai tamaya parliament na chuan Rasford am hala na zilai no pangten a thlona chaw an don chun zom lo to chung chang chu putlu po ni ngei ta ma se an thu pui putlu chu parliament MP chuan aron yal thale ta chawni sarkar atanga puinan thlen nuwa an hlo cham ta ka chuan England na dolian tam tak te chuan Rasford am malak na chuan keron penin sumte po an to khong lama then kha chuan football ba ka thil danga boy pui chu atlak che ring to po an tam pha le ma se re thei ta tan pui na thok mek tu Rasford chuan a football khel chu atlak chiat pui lo hle thunga chuan te kin RB Leipzig kan ma chun tomin Champions League a voi thum lai pet golin hat trick a siam helani kum som ni pani upa khelmul chung England le United man ro tanai Rasford no pang re thei ta tan pui na tho mek po chuan huang a zau lian chau zela November ni ria chuan no pang te ma khuang ngai twa atlang au pui na petition chu Prime Minister Boris Johnson chuan aron ngai ven let ve ta tunga an no thlasawm ni chung phei chuan England sarkarin million zeli chuang te meu ei tur nei lo om no pang ra thei te chom don nan sum le pai a mang ta ani